Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang di pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Manipod iti Triple R Productions isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Paramag anaparabor. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Lani anak, bagbagan ka manayin. Sana tila may pagpabulod kan may padpadawat mo dito'y unag kan roar ti balay, ha? Uwan tatang, no nakakaasi ti tao, ikakata kaasimat. Sana dakes, no ikam, basta dalakit day. Nga mangibati ka mo't, iti agpaikan ka. No basay, uray saan ka namang tag. No kasapulan na unay angkat ikak tatang. Si kaya, ti mangmanggad, wano agat katang ka nagiti alikaman, kan daddo mapay. Saan tatang? Madlagayan. Isong awan karbo nga mga gipadawat, ti kumpurme nga daditaw. Ha? Magbagaan ka lang harudan, rason ka pa'y larasaw, makapasuran. Unay daytan tatang? Nagpipintas dagiti masetas danana undang. Apay ayano napintas. Inaktuman lamyungan nila ni tapno makadawatak. Anya? Wen, lalamyungan mo dadya babae. Uray niya ipadawat na basta lamyungan lakit de. Unay daytan ka. Sakto man mat na raw ti manglamyong kan kwa na. Marang makaburasak iti manggada. Wen, duatan tun amapan. Ngamra na unta nga awan dananang kentatang na. Takontrabida dagijay. Unay daytan ka. Lani, humimpintas ka may. Anda siguro mangpapapintas kan kanya. Awan mat. Aman, talaga nagpintas ka. Ken saan na aray ta? Nagsingpot ka pa. May bagay la unay ti kinapintas mo. Tinadyo mababa ni ti lugar tayo kat pastos. Kasta ka din, Manong Cesar? Uy, nading ko. Apay, hindi mo madlaw. Nasingpot damat. Amom, lanay. Kapag padam pa'y anapintas nagiti mula kas kada masitasyo. Nagagatak ngamin ang mga sikaso kadakwada Manong. No, baybayam idakit matay da. Nay, talaga naggagat ka pa'y gayam. The best ka talaga. Thank you Nay, nagadumot na takalaman siya nakapasaw. Anda pa'y bungadan. Ginatang ni tatang dagita. Kunak numulam ta dawadag kumadi maysa. Alaan mo na. Ha? Ipadawat mon kanyak. Wan, nakaskas daw ayamot. Unay daytan kaka. Ay na, ading. Inikam magayam ni Cesar, itimula na. Un ama ng narda. Nakasingsingput ka talaga niya. Amok adinak mo't imutan, no siyak tagkid daw. Anya ayan tikid daw ang manang. Masetas kumamot ata, nagadumot ti masetas mo. Mangbagkat kalatan, no niya ti kursunada manang. Agpaisaw. Wan, sige, mangalakan, sakbay sumangpo ni tatang. Ay sige partakak nga rudin ti mangala. Dua apaso ang masetas talaka. Ha? Ay sige na tan, unay daytan kaka.
Apay si kalaang tinakadawat. Dua pa'y at tinadawat ko. Anya, nalalayong ka man matag. Una, Nungay nga ta manok, tidawatag ka nilanay. itod na adayjay. Tasan nga rod nga imot. Ang no dananang kentatang na ay masayangan da nga gipadawat. Taimingak tuman nga raw, tikawan datatang na, mapanak manan. Agidantan na mapan. Ha? Ay, unay daytan kaka. Nay, si kamat ti masabat mila, nay. Ay, nagpintas mo't ng tasuot mo. Nginginaan lakit di na kita. Ay, wala manong. Sa anak nga gisusot itinalaka. Oh, madlaw ang nginginaan na talaga. Kan kas na naggapupay iti abroad. Ay, abroad amin nga ruwatat. Kan, nginginaan. Jak kayat analaka mapisang na kita. Ay, imbag pa'y kan kalanay. Da kami lalakaan ti lupot may. Naglaka mapisang. Aginat kalaang mapisangon. Ha? Way, pesam lano labaam kat mapisangon. Ay, awan jak kayat ti kasta. No narukop ti badok, ibelang kon. Ay, saan mo nga ibulbulang? Ipadawat mo kada kamay tani, kaasi kami man. Imbag kan ka at abaknang ka. Un nga ron matlanay. Ay, adamot basit. Pinadawatak pa ada Carmen Kenjani. Uray ni Wilma. Adomot atintid ko kadakwada. Imbag man. Da kami ngay man. Ikan kayo mata? Ay man nga raw. Saan labasek ti kinabaknang mo? No dikit nagdakkel pa ya kinabaknang. Ay, pati pa nagpuspusom nagbaknang. Nasao mo manong. Sa anak nga imot. Basta da kanyak itid ko. Ay na, nagsayat kan. Ado kumapay a bendisyon ti sumangbay ka. Na nakaparparabor ka. So padawatan na kami man iti kinabaknang mo. Kas iti lupot, kawas, makmakan ken kwartano da. Ay, adwa. Siyak pa iti maawanan. Ay unay daytan kaka. Ay, umay kami angaro di balayaw. Umay may alaan nagitisan mo na kay kayat agamit yaw, Wal. Ado, Jay nakastak, san may usaran, bagi yan. Wow. Nagsayatan. Ay unay daytan. Dahiti pa'y paryok kan kasirula. Nakadulin mo't laan, ipadawat ko. Ay, talaga ang nagsingpot ka, lanay. Bagay mo tagbalin nga. Anghel kan santa. Ay, saan mo't na? Diyak pa'y kayat timatay. Luko ka mo't manong. Anghel ka da ka santa mo't di magmagam. Kaya't ko asaway. Si kakit kas kasingpot ti anghel kada santa. Ay, kunaknon niya itayang ti kayat mo asawan. Langagpaiso da ito'y intod mo. Ngamawan mo't may karga. Awan igatang iti bagas. Iswaya, ikan kayo. Manungay titit mo a kwarta. Sana kwarta, bagas, titid ko. Ay, kunak no kwarta. Sige. Bagas lap tangarunan na din ka. Kagudwat sa ako dito, Paggudwan yan ka ni Manong Cesar, Manang Narda. Kwa kumaa, ada kumamot ati igatang iti agas. Anyaya nga agas ti hatangang manang. Nagadot istak dana ng kentatang. Awan mo ti bayad ko, lane. No problem manang, nagadot dita ti agas. Anya nga agas ayat ti masapul mo. Jay kwa kuma, para sakit ti tiyan, sakit ti ulo, vitamina, para uyek ken panateng ag-agas. Sang ka man nga guyek ken nagpanatang? Kwa i-reservak para into naguyekak. Ha? Unay daytan kaka? Lanay, ayan tayo may sapariyaw ken kasirola nakadulain. Usaram ayat tatang? Oray saan nga usaran? Saan narumbang nga mapukaw?
Saan mo matlangaw saran? Reserba nga raw. Apa yung padawat mo? Taisuda mo tagkasapulan. Anya, nagloko ka mo time. Langinati ka si Rula ka na pariyak. 5 gasot ti maysa. Mabirukan ti kwarta, tatang. Ay na, nagawa na panunot maon. Ipapadawat ay ti gamay. Mabalin. No, kasapulan lakit di tao, ang mapadawatan. Di ka lang arutan makatulong nga gatang iti gamit. Ipadawat mo pa'y. Mangiruruman ka, klasit anak. Naparaburak to, pay. Ibagayo kit day na mangirurumana. Iruruman na kami, anak-anakin ka. Lakaam tagi padawat. Para magkamay. Ha? Pasikat. Unay daytan, kaka. Uray ag pasikat kawon no ag paramag ka. Lukukwam, nagiti iparparamag mo, kas kanay padpadawat mo, jablaw. Ha? Ay, si Bugak tao dagiti nagpipintas ang masitas ko. Agam sakbay nga ag si Bugak. Buya ag mampay ida. Ay na, nagpipintas na. Apay ngay, tabi masitmutan dagiti nakapaso kakastoy ang masitas. Uray da di ang masitas. Kano sagpapat dagiti ang masitas. Ay, anak ti Diablo. Imparamag ngatan, ni pumaparamag nga anak may. Ay, unay daytan. Apay day taugalim lanay. Apay yan nanang. Mangirurumun kay tinagatnakin ka. Gapoy ti kinaparamag mo. Unay daytan nanang. Anya ayat ti basol ko. Itaag man dagiti masitas. Nagado tinaksay. Ha? Nangipanam. Kung ananang. Inutan mo tayo. Ay, sos, patigayam di dwarf akalamansay. Kano, patuno 5 dagita. Dudwamot kang tinapatay. Aduunay na itananang. Ay, gapwa namanan. Pasikat ka talaga. Inibus mo dagiti masitas nga impasok. Nagadumot ti masitas nanang. Sana mabalinday tayo. At sino tinang tidam ka dagiti masitas ka? Intod ko ka dagiti dimawat. Ay salbag ka talaga. Ibagam, no sino dagiti nang tidam, tendak babawyan. Ay, anak ti salit ka, mangiruruman ka. Unay daytan nanang. Papanamba ka. Inak babawyan dagiti masitas ken mula nga impadawat ti paramag nga anak ta. Di kay mo tagkastaan, nanang. Kababain. Anya jay kunam. Kababain. Una, nanang. Intod ko lang arudan, babawyam kidain. Di pa'y kat kababain. Isuda ti rumbang agbain. Apaya si katinagdawatan da ngamen. Amuda asan mo ako kwa dagi jay. Sige bakit? Ika babawyan nagtimula. Kaya nakmat babawyan nagtigamgamit ng padawat na. Nanti kaskasirula kas kada pariyaw. Ha? Unay daytan kaka? Nagbabastos kayaw na klase tao. Isubliyaw, din nalayo iti anak ka para mag. Apay nga yakas tamot tan tata. Awanan ti ado pa asaw. Isubliyaw na iti pariyaw. Kasirula kas kada kaldiraw. Diablo kayaw. Nay, apay nga'y asyak mutin amin ti pangipabasulan nyo, tata. Isumsim din dahil. Pero saan? San la asyak mo ti pinadawatan nila ni? Saan mo na pakibiyangan na ganyan? Sakti mapan ka na kwada. Pagbayadan amin ina. Iso ano di mo kaya ta pagbayadan ka, wano'y darom ka. Isublim amin, ngintad ti pasikat nga anak may. Mayunay daytan kaka. Apay nga yan, apan nyo napapada karamin kong dyan eh. Sad lang eh, suda.
Amen. Nagpasikatam ken nangipadawatam ka dagiti gamit talagang inapaapa kung tinaduma. Paisublik amin nga inted mo, agraman mula ka na masitas, jablo ka kideman nakibiyang. Nanang, gusto mo tinata ka babaen? Agkariak langan ka na kayo. Sukatak amin nagijay. Bayadak amin ang lalpas ko na naipadawat. Itrabahuak nanang. Kut, amin na sildok. Itid ko kada kayo. Itarit data nanang. Ay, naglakat ang karay. Ngamit aramid katawan. Isungay nakapaan amin ang nagipadawatam. Saan nanang takababayin ko namot? Para magkaunay, pasikat kalaunay. Nagiparaburak lamot nanang. Ay, sana kinaparabur na jay. Ulita ka, panagparamag. Unay data nanang. Ala, agtalma kayon. Tentun bigat, rugya akong tagtrabaho. Uray santo pa na danon ti sweldo ko't bumali akong. Taytad ko kada kayo, ti bayad dagiting pagpadawat ko. Ay di kayat, ha? Tapno saanan nga agruam day japos kolro pa adumaw dawat. Inak babaw yan. Ay nanang, basol kumot ngagpaiso, isabayan yun. Saan nyo mo't lang ususaran dagit jay? Gapotasanin mo susarin ipadawat maun. Ay nagawan mo nga utak mo. Ngumina ang ngumina ti amin na nagamit. Numarunot na giti na duma apaglutuan. Adan to kumapay nakareserba ng usaran. Ang impadawat mo mat. Unay daytan kaka. Nanang. Linaklaka mutad ng impadawat. Intun kuan, sikan timpadawat ko salbag kakiday. Unay daytan nanang. Ang gumala, ipadawat da kon, ngumtay ibabain da. Anya, apay di mo kaya timabinor? Ha? Ikatemon ti kinaparamag mo. Ikatem ti kinalaing mo nga gipadawat. Kanda gita mo tatatawa man ang gundaway. Masapol amay kan ida iti pagnakmanda. Ha? Idarom ko ida. Ay, sana nanang takababain. Sanda mo ta tinakaw? Ala, bayan niyaw, ta siya kung timakisarita ka na kwada. Wala nang, agtal na kayo, siya kung timakamoy ti amin. Unay daytan kaga. Ha, no saan na dayta kinapasikat, kinaparamag mo ngamen. Nanang, naparaburaklag, naparamag ka! Ditan kagayam tinaggibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Paramag anaparabor. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Nakainom ka niya. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nagpipintasan nagtibunga ti papayak bakit? Un nga rudla kay. Apaglabanan ti loom da. Naimas nga iso ka. Mangpuros ka man iti sukata. Naganus pa dayta. Mabalinon dayta, ta half ripe meten. Dayta ti mayat, ta saan pa'y unay ang naloom. Diyak kayat, urayan pa ti makalawas o no dualawas bakit? Unay mo't daytan, apa nang ipaida mo iti bunga ti papayam lakay? Mabalin mo ti mangalay di natangkenan apaglaok iti tinula. Basta saan na di apagloom. Diyan nga rod apaglaban ang tikayat ko. Bakit? Sana mabalin ko nakmat. Di kan samot makauawat. Anya? Unay daytan kaka? Ruday, barok. Dumawatakban di tabunga ti papayam. Nagmamayat da. Ay, intun o may alawas na nanang. Padakkulan tayo pa basay. Nakasagana nga binan, jay tinula, barok. Iso amang tad ka na, o radya ka basitan laengan no isaw. Sana mabalin nanang. Gumura na ita, no kisayak ti bunga na. Adaya na akem day ta papaya tapno gumura. Tadamot biyag na. Ay just kay nabanugak lang ay malatew mapaayak lagayam. Maminsan to, nanang. Moray saanan. Na,
Manaw, unay daytan kaka. Bakay, sambutan ti mapanagdawat ita. Sa dinaw? Ijayan dakar lang anak ta. Ay saanon lakay? Anday imot nila kay na. Siyak nga raw ti mapan, no di mo kayat. Ala ka pa na sumut tapno amom. Ay, unay daytan kaka. Tanda kayo mat, father there. Ay, wen baraw. Ta kuma. Tanda kuma kidawag. Ay, pagayo lang. Nanyan na tatang. Matik nga itod ka. Sige man garod baraw. Ano yung masapol yaya, tatang? Dahita kumabungat ni papayam baraw. Dahil talaga yan, tatang. Matik Mang puros ka yun. Sige, puros niya. Mang puros ka litan. Kasay-sayahat mo't lang. No, si kamis mo ti mang puros. Tapno, awan mapabasol, no, maksayan na itabungat ti papayam. Ano mang iparapar daya. Amangan nga ino iparit mo. Mabali na yung iparit ka. Ako rin tatang, daya lang kayo malangay. Wait a minute, tatang. Randa. Na. Iyala anak ng paisaw. Diwar magmagnatan. Nakainom ti lokaw. O, naidaytan kaka. Talumutan ti pinuros mauruday. Ang amin kayat na asawan, tatang. Anya nga iti kayat na asawan. I love you. Ay, unay daytan kaka. Naimas na ita, tatang. Ipaloom mo, tanay. Half-ripe daytan. Ay, naan nagsayaat kan barok. Mga awan pa'y kwartaya, tatang. Ikanak matik swildok nga may nita. At tilimbagasaw, tatang. Nagadrawn. Ay, kisayang baraw. Mga masapul mundo na ita. Mangtid kalangan iti isang agasaw. Ano, tatang? Don't worry. Kukwayon na ita limbagasaw. Keep that change. Ay, unay daytan kaka. Lakay, Apay bakit? nakainom ka niya. Apay nadamag mo reta? Ta saan ka nga imot? Nagado, tiintad mo kinitatang. Kastamot namin ti style mo no nakainom ka. Tila mait-itid mo kadananang kentatang. Kan iti ore asino man amay sarong o may dito'y balay. No lakit dita, nakainom ka. Anya? Ay, unay daytan kaka. Ulitek alakay. Tunggal nakainom ka, saan ka nga imot? Naglaka ka akasarsarita ken dawdawatan. Si kamot bakit? Dakas mo ta talaga tagim imot. Sana kaya ti Diyos dayta. Kano agimot ka? Imutan na kamot ti Diyos na dakid dawam. Ay, unay daytan kaka. Nagsaya atan taado ti inted ni Rode. Milagro! Ay, sana milagro bakit? Nakataymingak laeng. Anya ti kayat mo asawaan. Nataymingak ta nadanuman. Apay tukak anadanuman. Kaslakastan Unay daytan kaka. Isano kayat mo ti agid daw kinkwana bakit? Daytay nakagasolina tapno nasayon ti amin. Smooth bakit? Awan sawer. Ay just kay.
Day takot tisip-siputa ka no nakainom mo no saan. Mapan ka lang mat kundi pasyar tita balayda. No makitam nakagasolina, iti ramaw tagdawat iti uray anya. Just ke, o naidaytan ka ka. Anyat tangad-tangadan nyo di tananang. Maayat anak mangkit kita iti bulong ti marunggayaw barok. Naglalapsat, nagbibirday ka nagpuskaol. Di yu ko na dumawat kayo manan. Unay daytan rude. Madimed daytay kanayan ngagdawat, maipus ti banag adawatan na. Uray pa'y manuti umay dumawat iti bulong ti marunggayaw, ta nakapuspus kulmet, makaiayaw. Maayayo kayo manan dumawat. Sana mabalin na lang. Ngamin, rumasay, aginggat maibus na ita. Anya, unay mo daytan ka ka? Urayan nyo pa ti talo Domingo sakay dumawat. Sa anak la dumaw dawatan nukas tamot ti kabayag. Damot hindi kwartak nga igatang ko Ay wala, nasaysaya at no gumatang kayo pa lang. Nalakas to nga raw, gumatangak laengan, gumatangak kenkan, tapno sa anak kon amapan ijay ilay, ta sayang mo ti plete kada taktak. Imbagak lang ruda na kalpasan ti talo alawas sakay umay dumawat manan, gumatang kayo iti sabale. Saanan? O day-daytat? Malatiw kagayam ni tabalay da iti kalman bakay. Impasigod kumitken kan. Saan ka amapan agkidakid daw ka ni Ruday. Nukas dya alimpyo ti ulo na tamadadaal. Anya? Limpyaw? Madadaal? Agkakanat kamot? Ti kayat ko asawain. Madadaal ti kinalimpyo ti utek na no dawat-dawatam. Timing, unay daytan kaka. Bay amon, manipod ita. Saan ako napapandumawat iti oray bulong laang timula na. Anya, ay unay daytan kaka. Madimot tinaarsagid la unay bakit lilikadaw. Anya, sa anak nga arsagid lakay, makapasakit mo't nga meng ti panagsasauna. Saan mo nga minapansinin at ipanagsasaula? Apay nga iras-rasunam ni Rude. Sana na saya at ikababalinda ya tao. Agor ka. Iso ti lumabas. Katnay, agdiwar-diwar. Ayaws bakit sa runwekaon. Naidaytaan kaka. Kumusta patgek amanugang? Ay happy patgek akatugangan. Ay mayati kas na baraw. Tano happy ka, nataraki ka. Nasauyon natang. Lagmayat na marunggay yun alya. Nagbirday, nagitibulong na. Ayaw na tatang. Mayat na ita, nasustansya. Kaya't kaya, wala, no ikannak. Taumayo atatang. Mangala kayo, rebusin nyo, no kabalan nyo. Saan matan si kamat. Dahil masidak mat at alaag. Taumayo ko naklangarodan. Ibusin nyo, no kaya yaw. Oray tag bulong tumanain. Yala anak nga rodan baraw. Ayaw na natang. Maululawak. Nakayalatan ti mangala. Di kayag babayin. Iso ko ng baraw. Kaadwa ko na ti agala. Kakaiso na amayat. Baraw. Oray may sa ti manugang ka. No kasken ka iti kinasayaan. Nasauyon na lang. Talaga na sayatag launay. Sige, ibusin ninyo, tibulong na rata marunggay. Nay, daytan kaka.
Nakainom ka niya. Kasano nga, ma'am? Madlaw. Ha? Awan mo't mangot ko nga katarak. Madlaw, ang nakainom ka. Saan mo ta nalaos na gitim matak? Madlaw, ang nakainom ka. Talibre ni tatang ang nagalay ti bulong ti marunggay. Ha? Anyat koneksyon na ita. Tunggal makainom ka, saan ka nga imot? Oray ikisapda, ti adakan ka. Katawan anyaman na. Ay, oo, naitan bagad. Ma'am, it's better to give than to receive. Kastati ko na ni Apo Isos. Diyak amukan ka ulaw. No saan ka ang nakainom ka tila maipapaidam mo. Tila sasawa mo't. Salawasaw ka mo't bakit? Ha? Na, anwam day ta nakaadado abulong ti marunggay. Paglaok ay ti manok kas karne ti baboy. Uno sardinas di talo isaw. Imbag man, tainikan na ka itinakad adaw. Idi siya tinapan uray may sa abulong, di na ka itimangtad. Imbagak matkin ka ita. Nakitak ngamin nagdiwar-diwar. Isa sinaronaw. Kasta unay ti panagpaidam na ano siya timapan agala. Out of timing kamot ngamin bakit? Always wrong timing ka. Unay daytan ka. Kunak lang arodain aranaem no nadanuman. Just kiki de. Ada kayo matgayam tatang? Way nanak. Imayak man nagpasyar ta. Awan ba't araramidag ita ilibalay. Lakay, apay adi mo pagkapyon ni tatang. Andaya ka pa. Nagado. Apay di mo nakita, itay nagkape ka? Saan nga raw? Oh, imposible. Nagkape ka, di mo nakita? Saan? Agkuriman nga tan, ti kinaimot mo, Rudy. Ha? Unay daytan ka. Kanwan gayam, aday bagakin ka. Manipod ita. Jak kayatan nga ginom-inom ka. Like, apay alapdam nga uminam. Nasaysaya at kildi. Ano ka na yun nga uminam? Ha? Anya? Unay daytan, tatang? Saan ay abaraw ang nagsaya at no nakainom ka? Ta happy ako nam. Puno, ti ko na ni tatang. Saan ka napalubusan nga uminom? Apay nga, ngagkasta ka matan ba kay? Damagam di tabagim. Hindi ka mo na niya ti pampanunutan bakit? Ay na, Rudy. Urnusem, takababalin mo. Anyat sasawa mo. Agbalbaliw kan, no kayat mo anasaya at titungpal ti estado ta. Ibagam ngamin ano anyat ti kayat mo. Sana kasta amang pangtakalatan ni disangwana ni tatang. Ay ano siya? Maawatak ti amay na kasasaad di agasawa. Ti makunak, awan kastay urnusan, pagsaritaan, pagkinaawatan. Agsinabat kaya o iti pangadag. Basta diyak kayatin guminom ka. Ngamen, no nakainom ka, tila may padpadawat mo. Ngam no saan ka nakainom, tila may imimot mo. Ay, unay daytan kaka. Ti kayat ko, nakainom ka man no saan ka kumamot nga imot. Nang runa pa'y no dagiti naganak kanyak ti imutam. Dayta, ti kayat ko abaliwam. Agsao ka? Saan apasig ka? Ha, ti sungbat mo. Nauma akon, iti kinaimot mo kunak manen. Kun nauma akmutan, iti panagin inom mo. Amom bakay. Diyak kaya ta madadaal ti estado ta. Isa mayatak iti singasing mo. Sikat itong palag ta napatid ka kanyak. Tatang, la kayo ti witness iti karik kanibakad. Tung palag ti kayat na, ta diyak kayat ngagsina kami. Ay, kasayaatan launay dayta. Agam, saan mo matabigbiglaan ni Rudy nga ikatan na ti arak? Carla,
Ininot mo, tapno sana may kawa. Maawatam ko marayta, anak. Pag kinaawatan niya, unay ta abanag. Ay, unay daytan kaka. Doon napatag, titong galmay sa kada kayaw. Pagsaritaan, kan pagsinabatan niya, unay kitibambanag. Mayatak iti dayta, tata. Si Kangay, Carla. Basta sa anon nga agimot, tadyak kayat ti imot. Kung saan namutin alabsen ti aginom. Nakainom man mo no saan, limpyo latta kuma, kung nasaya at latta kuma, ti kababalin na. Husto na jay, road day. Uwan ba kayo? Ikarik dayta ko nakmarin. Ay, unay dayta. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana Pauluan. Nakainom kanya. Manipod iti Triple R Productions isagot ka kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan ana Pauluan. Awan palabsen na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Anya dyan ko nila nagkarasakas. No. Kilamang mangagmat ni Lola. Mas dawak mo, titi dayta, bakit? Nakais-istrikto. Pati panagangasan kat pakibiyangan na. Makapasuron nga raw. Apa yung masusuron kayo sa kanya? No, kasi tinik na yaw. Una mismo pumanaw kayo. Ne. Saan Lola? Awan mo't masursuron ka na kayo? Kapag gano'n na dumayamudum kayo dito. Napag sa ti panagdingi ko. Napagsamot ti mata. Napagsamot ti utik ko. Ay, ulay daytan kaka. Kasanungay manong alan. Saan tayo ka din ama panitipas ka ni Melanie? Mapantayo Tahiming lang. Basitla karasakas mangag nang. Aging tuturog tayo atalaw. Kan inton marik na tayo na nakaturogan ni Lola. Takyasan. Ay, unay daytan kaka. Nay, apay nga, ngay ni kamot to ni ti kandado dayta mendor, ikit. Di na kwestiyonaran. Tabalay ko na ito. Saan kayo akis-kwestiyonaran, ikit? Ngam no may ranangay nga dauram, di saan tayo na makataray adagos? Apay namnamaam nga dauram. Ha? Ay, saan mo't ikit? Saan man at tila mapampanunot mo, asaan umno ka rin. No, di ka makatulong iti pagsayatan. Di ka sumagsagpaw, no makibiyang ka na iti amin nga ramidak. Unay daytan, ikit. Loko talaga ni Lola. Un nga rod, tinulbakan nakit din ti mendor. Kasanutay paingay ang makaruar kan makastrak. Amukong. Magnatayo ti tawa. Ha? Diyak kabalan ti magna di tatawa manong. Nangatumot basit. Nababala na ita. Lalakala alagtuin. Ngam santay nga ramidan na ita. Tandamot agdan ang nakapasanggir ita si dagtitawa. Ha? Iso tipagnaan tayo arumar. Ha? Unay daytan kaka? Ninato ti umuna nga umulog iti agdan. Kalpasan na, sumaruno ka. Sakton ti mauli. Oh, larga. Ano di ibagbagan ni Melanie kan kay tayo, Layla? Nagladaw tayo ka no? Imbagam ko anarigat ti tumakas. Inlawlawag ko nga rod kun kwa na. At least, imbay tayo nga oray agrisgo tayo kan ni Lola. Talagang agrisgo tayo kini Lola. Kaya tika nito amaamuan na naglibas tayo, ay patapwakan na tayo na di na oras. Ngunay mat ngaminan ni Lola Belen. Nalabas ti kina stricto na. Ay, papanan nyo nga iikit. Ay, itik kumandag iti ubeng. Naspak. Anya tinaspak. Di yun narik na naspak tayo sa nga timangga di talaod. Saan mo?
Nairidop kayo siguro, isuadi yung nagag-ikit. Tela, pang takam kanyak, Nariknak ang naglibas dagiti talo. Ngamjak la nagpadlaw kini ikit ta delikado da nukas jay. Alan! Leila! Nato! Luktan nyo matiri daw! Luktan nyo tiri daw, tabilangan kayo! Kita no kumpleto kayo! Alan! Leila! Nato! Ikit, bayan yun ta nakaturog dagiti ubeng. Nangag ko nga ron nga agururok da itay. Kasta ka na. Wan, ikit. Amang ano ka kumplot da kamat. Bakbakitana kaon makikumplutak ki den kadakwada. Ha? Unay daytan kaka. Aginayag tayo lang nga umulay. Manong Alan, ikatan tayo dagiti sapatos tayo, tapno awan mangag. Hoy, agsaka-saka tayo nga umuli ti agdan na aday ti batog ti tawa. Ala, siya kung tuo mo na. Inayad, bagi. Inayad. Sumarunok mateng. Inayad. Inayad. Sumarunok mateng. Pagkababawin ako mateng. Ay, labdam. Apo ito mapirmita agong kaniwat mo na to. Baparan. Sos. Nagpigsamot tanda di pa nagbaan na. Ure inapot na. Ay, sapay nagridam ni Lola Belen. Sino na isa? Yan. Kunakungkat. Sana balik ta nakasagpat tayo. Aday tan ni Lola. Iso ti umay dito'y silid tayo. Sana balik ta na tayo nito yung nagsisilid. Alan! Tupay ka. Aging tuturo tayo. Apa yan di ka mangitaltalag, Alan? Luktan nyo dataw. Amo ka nakaring ka pa, Alan. Sumbata mon Manong Alan. Guri kang raw. Abay Lola. Luktan na ito'y kunak. Masadutak apo mangaon. Kay imasan titurog. Ay bayangan ka. Nyamatan. Lukatamon Manong. Uray daytan kaka. Sino ka na kayo tinagpanggap arumwar? Awan mat Lola. Narnakan kami amin ititurog. Ngam nangisturbo kayo kitdain. Ha? Isturbo ak itibiyagyaw? San mat Lola? Napatig kayo itibiyag may. Sa lawasaw. Ulo mat Lola. Sana na kayo timangulaw kanyak. Iti ka dito ang maduklalak nga aramid kayo iti may kaniwas iti paglintigak. Patapwakan kayo at talaw. Pingingiraman na kami Lola. Ay ang talakan na to. Nuan na ti basul ti may sa basul yu amin. Nay. Madimot at ikasta Lola. Mayat! Ngamen, agbalin kay amin anaan. No diyo kayat naman kayo iti basol. Unay daytan kaka. Lalambasmat ni Lola antay. Sumurot tayo latan, iti amin apagayatan na. Tapno awan parikot. Ti kayat na kat ikulong na kami ngagkabsat kastamot ti kasinsin may. Agaliwaksay kami kumamot sa paminsan. Mas daawak mo't akin ni Ikit Belen. Na istrikto unay. Iso kasta libas-libasan da. Naimbag pa'y kada kayo na makaawat kayo antay. Ni Lola kat pulaw sa sana makaawat. Un nga rod. Amok day ta. Ngam narigat mo't nga rod ta. Balay na. Dahito pagnanaudan tayo. Family house tayo dito. Ya. Amin tayo.
dito nga raw, dati makal kan nagnaad na iti dadakkel may. Pudno ti ko na maalaan. Ang amuyo mo ni Lola yaw. Nupuraw kunana nga oray nangisit. Awan pang binuram. Iso asumurot kay latan, iti kayat na. Kabayatan na si Bibiyag. Ha? Diyos kay, di pala ka taginanan. Oray na tam. Ay nabarok di ka agilunod ta dakes dayta. Di kayat ko asawa ng tay. Agi na nalatta ko man iti silid na. Saan na kami kuman napakasikuran. Tadamot amin nakamay. O, nayo-nayitan. Hay, Kareng! Apagin kabil mo diyang dandita dideng? Nakita maya iket, asyak tinangi kabel. Madi tagpagpabasulatan iti di na nakita. Kasi nung aron nga tinangi kabil iti day tangag dandita dideng? Saan laeng mo't asyak ti tao dito'y iket? Ay no kasta! Kasla kaya mo ngay bagada iti talong ang kakabsat ang kakasinsin tinangi kabil? Saan mo takasta iket? Ti ko na kumakat pagdamagan na kami amin. Bareng amuda mo ati sungsungbat da kada kayo. Ay dalawang garaw na nagigay talo tinangi kabil iti agdan di tatawa. Iti kasta! Ada pag naandang aglibas! Ay amok dita! Siyak pa iti pagbalin ninyo amot talang! Unay daytan, kaka. No, saan ang tiwa ka rin tinangi kabil iti agdan? Dita batog titawayaw. Da kayo nga raud! Di, sa lola. Awan bibiyang may tinaytang agdan. Saan kami imot nga agpintor wanon nyaman lita? Anwan mi kumangay kang dan. Ay, saan na siya tulawan yaw? Taday tang agdan kat pag naandag iti alistaw ng aglibas. Ay, dahita ti jak maaramid lola. Ay, karkaro kanya ka. Diyak marami dayta, Lola. Orisak lola. Mabutay nga kamag na ititawat at sigurado matnaga. Ha? Adala masiputa ka magnaititawa. Wano itilikudan. Ay, palsitak. Ha? Ha? Kalpasan na? Pagtalawag. Ay, unay daytan kaka. Asig kay amin nga all-bound. Asino, iket? Da kayo amin gang nanaw diti na ito pagtagan. Agpabasol man nga tan, daytoy abakat. Ha? Napauli ba kayo, Mat? Awan mo tinasken nga ibagak, iket. Awan ti may bagat ti tao nga gararami di ti dakas. Naa. Anya angay ti dakas nga inaramid ko, iket. Ay aguli ba kan ka rin? Ika man na yaban dagiti talo akakumplot mo. Awan ka kumplot ko, iket. Awan. Para makita. No maamwak nga kukumplot kayo. Sika, mo na pagtalawag. Ay unay daytan, iket. Amuyo kakaanakan. Saan ko na magustuhan ti mapaspasamak? Iso pumanaw akon. Nay, papay nga antay. Di pa ikat ad-adan akaasi kami dito. Un nga rod, Ay, nga na. pagbalinon na kami abalod ni Lola. Noan niya nga men ti maramidan yu abasol. Siyak mo ti sidirin na. Masyanak mo't kada kayaw. Iso abay aklatan, asyak ti pagsasawan na kada pabasulan na. No pumanaw kayo antay, sumurot kami kada kayo. Da kayo ti ad-ada akasyan may. Saan ka ta ni Lola? Un nga rod, auntie. Nalabos mo ti kinauyong ni Lola. Kasla saan naglabas iti kinabaruan no kinabalasan. Ano data? Mas daawak mo't awan ti di na maiparit. Ultimo makan, kada sabon, kada shampoo, agungat no maibos. Natural, maibos ata us-usaran tayo mag. Un nga rod, alangan mo't nga umado ti shampoo kada sabon, kabayatan ti panangus-usar tayo. Kakabawsam ni Lola. Amo na tar aramidon ka ni bagbagana.
Ngam naruam ngaminan, anak turay. Uray, di ka ubingan na. Ay, iso apo manaw akon. Sumurta kan tay. Uray siyak mo tanti. Pero siya kati, panawan tayo na tabahid. Kita tayo man, no kabalan na tiyang biyag ng may masa. Sakit din ti butbut nganyaw. Itapay lang akit pumanaw kayon. Pero wiso kayo, iti biyag kaw. Ikit, saan kay kumangaminmat ngaglablabas? Hay kareng, ang biyagak nga urawan ka. Iso pumanaw kan. Pumanaw kan. Saan mimot na kaya tinalabos sa panangis istriktom ka na kami, Lola? Naguyong ka na kami. Naa, asino ka, Alan, amang butbuteng kanyak? Ita amis mo. Tumalikod kan. Kat di mo isarang tirupang kanyak. Tano saan, parparag. Wala, ang salokan. Kada kayo matadwa, natukan layla. Apay kuskusilap kayaw? Kaya yung mga tipumanaw. Wan Lola, Ay, nagtangsit ka, Layla. Tumultulan ka matan. Isa tumalikod kan, kat di mo nisarang tiropam kanyak. Ora siyak matin lola. Kan already yun isang sawang. Tumaldi ko dakutan. About face. Forward march. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ay, palapalad ka man lang. Ganiti sapatos langgang. Itong tutugtog kan tubay dita, jablo ka. Nasakit ka rin ako. Darasin yung tagtalawa man. ubeng, agsakit ka no nilulayo abilen. Awan bibiyang ko antay. Naguyong. Intay mo't asikasun at akaasimot. Yakla ka di kaya. Naguyong. Oray siyak. Basi-basan naktupay no makita nak. Kuna na nga roden, asan tayo nga isarang tirupa tayo. Ita mapantayo kit din. Ay, jak kayat ti mabasibas tirupa na. Dakaylatan ati mapananti. Nasaya at mutlaeng ano kadwa endak. Nagbaliw mo't siguro ni lulayo tanakapsutan. Isu ama pantayon. Tatulungan tayo mo't kabayatan si bibiyag pay. Ako na, ngay sarang yung nagitaro-ro payo. Kunak tumod. Atrasan na. Panaw! Tingaro din. Ikit, umay da ka lang aron tulungan nun, tagsakit ka. Nga uray na uyong ka. Ay awan ano kasta. Awanan, timayat at tumulong ka da kayo. Ay, uray matayak. Saan kayo kasapulan? Unay daytan ka. Na-pride kayo pa'y laang mo't ikit. Amuyaw, pampanunutek nga agbaketak tumet akas kada kayo. Isu apagsirbyan kayo latan, iti mauding al daw yaw. Ure anya pa iti ibagbagayaw. Ha? Wan, tanapatag kayo mo't kanyak kas kadaraak. Ha? Ay, uray pagsasawang ka kanayon? Pagsirbyan kayo tabakit kayon. Nagsaya at kamagayam, kareng. Ala. Ay, kat. Ano ang pasuday tayo bagbagam akat? Agyaman na nga ron ka. Bay amon, dagiti nga kakabsat ang kakasinsen. Ay, awan sirbida, pasig dami na tangkan. Ha? Ay unay daytan, kaka. Ikang kantaw, iti gunggunam, amang ipatpatig kanyak. Imbag paikan ka, ta iparparik nam, ti asim kanyak. Ay ikit. Talaga anapatag kayo kanyak. Ala ka bayam, ta ikang kanto nga agpaisaw, iti gungguna.
Ay naikit, agyamanak nga rod unay. Ay, unay daytan kaka. Ditan papagayam, tinagibusan ti pakasaritaan Anapoluan. Awan palabsen na. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Anapoluan. Jack Impagaraw, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Di ka mula makapampanaw, di ta sangot ti sarming anak ka. Masapula kita ka na imbag tila nga kasumrek iti opisina nanang. Jack kayat nga damadilaw ti tao iti rupa ken bagik. Nakabangbanglo ka pa'y, ay unay daytan kaka. Inaldaw nga agpapagwapo ka, ada siguron ka ayat mo anya. Awan nanang, trabaho tin into nareg, saan nga ayat? Mabalin mo ti makiin na ya, tanalpas ka mo iti panagadal mo, ka nagtrabaho ka mo tan. Awan kanyak na itanana. Kunam tatalaga nga awan pay, ngam inton addan saan kan amagawidan. Ay, unay daytan kaka. Nagsaya at kat kumano dagiti anak ta ti agkagasat undang. Nagtaraki ti anak mo. Wen ako masirilo, nagpintas mo ti anak mo, agbagay da iti anak ko. Agpada na pa'y alasing pa'y. Irito taman ki ida iti tunggal maysa, bareng agkinayat da. Ay, unay kat nga tanan nagpipintas to ti bunga da. Alakit ikagumaan ta ida, ngagsiningad kamsat. Wan akabsat tapno makapaginawag tan iti abalayan. Oray man aginawag ta itan iti abalayan. Mabalen! Unay daytan kaka. Nay, si kamot ni masabat ko, Darwin. Wan Paula, papanam ka di? At then nagdatangan ni Jaili. Kasta ka di? Nagpintas kan iti day taasuot mo. Type ko, girl. Basta ka di? Uri si kamot, Darwin. Nagtaraki kamot iti amin asuot mo. Saan met? Thank you, ha? Welcome! O sige, mapana kung tanarigat ti aguray ti lugan. Wan nga rod. Narigat ti lumugan no dagduma. Una, makapasikur tagtaktakder dita pagurayan iti lugan. Imbag ko man o da pagtugawan dita. O sige, Darwin, agpatuloy akon. Okay, ingat! Paula, anak. At daibagak. Anya day tatatang? Apay, di mo pa'y mapanunaw ti makiayan-ayat. Saan pa'y tatang? Ang ada ka di makitkitam dito'y lugar tayaw, anatarakay, nasingpay, kayan adamot adal na. Adu tatang? Agam, amom ka di anak, ada makurso na daak abaro di tao'y, nakatartarakay, nagsingpay, nagdayaw, kayan mangup opisinan. Asino tatang? Ni Darwin. Ha? Aw, saan ka day apun no ti korak? Pudno tatang. Nataraki mo't ngagpaiso ni Darwin. Apay, di mo kayat no pagdatunan na ka. Ala, tilay bagbagayo tatang. Agturong amin na tao iti dayta. Anya tamutan o dumteng to ti panaway na pagdatunan na ka. Ta nagpintas kamay. Ay natatang, awan kanyak dayta. Urag sarsarita, wano agsabsabat kami kini Darwin. Awan tirik namin titunggal maysa. Anya tamam no kalato adumteng dayta panawan. Kita kayon to at talaga tiyang katuluyan. Ni tatang at talaga. Agar arapaap kayo. Talaga nga ar-arap-apak anak. At na kayon to kumakan ni Darwin tiyang kagasat. Ay na. Nagpipintas ket ngatan, nagtatarakin taw ti bungayaw. Unay daytan kaka.
Unay daytan si Rilo. Kaslatro. Anya tamutan o iti kabita na panawan ket aginusto na iti anak ta. O di agabalayan tan taon. Isungaron nga ginawag tan iti abalayan tapno masana yay. Iwan mo't kit di aabalayan. Kaya't kula unay. Partakan tangaron na durugan ng iti anak ta tapno ang kasardaan. Kasar ada agos abalayan. Ara paapek nga milay. Oray siyak mo't kit di ang narigap mo nga rod no apuraan tatirik nada. Ay, narigirigat ti aguray abalayan. Uwan nga rod abalayan. Unay daytan. Nay, ada mo tricycle ang nagsardeng iti batog. Ni mo't Darwin nga anak ko ti dumdum saag. O sige friend, muamua. Muamua, nalagkit. Mua. Biso-bisaw. Anya day tuyag ang makikita? Anak, asino day di abakla akaduam? Barkadak nanang. Tagadita amyanan. Apay akas jay. Kas jet style ming agbabarkada. Awan nakaskas daoy ti dayjay nanang. Unay daytan kaka. Paula anak. Awan ka di paya talaga ti kaayan ayat mau. Awan pa'y tatang. Nah, apa nga ay? Hindi kat agure kayo Ay na, dagiti daduma naganak kat sanda akayat ang makiayan-ayat ti anak da. Da kayo mutin, apurado kayo unay. Ay, nasa umaon. Isa ano na makitam ni taat na tarakay kang nasingpay. Ibagam ang kasar kayaon. Ha? Unay daytan, tatang? Darwin, anak. Apay di mo madlaw ti kinapusaksak ni Paula. Makitak mo't na itananang. Mutlagayam. Apay di mo kursunada. Apresyaret lang, nanang. No kayat mo, anak, dumanuntan. Oh no. Oh no, kunam anak. Apay madurman ka kenkwana. Saan mo't nanang? Awan riknak ang mangayat kan kuana. Saan ka aya ama ay ayaw, iti kinalapsat na balasang? Awan day tay tiriknak nanang. Iti day ta kinatarakim anak, ipalubos mo, ngagbaak ka. Saan ko apang panunutan na kita nanang? Anak, mga sawa kakit din, kat ni Paula ti asawa umon. Ay, naimot day tamkaka. Paula anak, kaya't kaunti madan iti apaw. Ara paapoy kon talaga. Ha? Unay daytan tatang? Nagpintas tuket nga tanti apo ka. Duda kayo ni Darwin tiyang katuluyan. Apay, namnamain nyo da kami tatang. Una, apay di mo kayat ni Darwin. Ay natatang, awan pa'y kanyak dagita. Nah, kita anak kau. Nagwapo abaraw, nagsingpag. Ada trabaho na, adamot adal na. Anya palat sa pulam nga eh. Talaga, grabe, ti panagarapaap yu tatang. Unay daytan kaka. Anak, asawa mo ni Paula. Ay, naku nanang. Unay daytan, kadiri kayo mo. Unay daytan kaka? Kadiri ko namki dain iti nakapimpintas adayag. Dayta panunot yu ti kadiri nanang.
tila may imagine nyo. Ang adamot sumgar adot-dot mau, kini Paula. Ay, unay daytan na na. Napintas ni Paula ngem awan riknak iti dayta abanag. Normal ka di ti pusom ken riknam. Unaw abnormal. Ay, nananang, jaka mo kada kayo. No feeling niyo ti makiasawa pa'y, okay lang kanyak. Go, go, go! Ha? Siyak! Iba unum ang makiasawa? Ay unay daytan kaka? Nagrigat mat nga lukuyin lagi tiyanak sa apalayan. Wan nga raod. Ang saan ta maupay. Ag ginustudan tumatlaang. Ar-ara pa ko na talaga. Ay agpada ta abalayan. Ar-ara pa apak meten ti kinapintas to dagiti agbalin nga aputa. Ay, ulay daytan kaka. Ay, sapay kumaa. Ta saan ta nga agpatinggalang iti arapaap. Puno kumaabalayan. Agpasyar kayo ngamin ay je balay akadwam ti anak mo. Ah, ay, da kayo ko ni Darwin at umay mangpasyar kan paula nga anak ka o tayo ti babay. Ah? Ayun anya. Aken saan ta mampay nga gininawag iti abalayan. Ta kasla maday. Kasla ngamin binilang tantipyag adipay napisaan. Ah, ungag paisaw. Alakot, ibabawi ta pa'y lang aron at ipanaginawag ta iti abalayan. Maminsan taon, ay unay daytan kaka. Darwen, anak, mapantamamot ang pasyar intun rabi eh. Ijay ka di molun no plaza na nang. Ija ayanda Paula, Anda ka di paskan na nang. awan met, mapantalaang agpasyar. Anya ngay karamidin tayo jay. Si kamot anak, baro ka. Natural a pasyarim ani Paula. Pagdatunam, intun kwan, kasaren, kasjaylaan. Oh no, naku po. Ah, anak, unay daytat, a reaksyon mo. Ah, Apay ngay akasta. tapnawan makun ko na ni nanang. Pinagustuha. Isungad da kami ta ditoy. Ay, just kaya talaga. Maawatang ka, Darwin. Apir na ruden. Apiro. Ay, Diyos ko, ano? Di da mo akas lagbarkada talaan. Sana ya. Plang, nasa umon. Feeling da adwa. Unay daytan kaka. Agdadagit ito ay tisalas. Kat adatamot dito'y balkon. Katawa ka talaga. Na. Nangmaundang. Wan, nagagkaw. Saus, mayan. Wan nga rod si Rilaw. Nagragsak na. Ay, ang abalayan tamanin na. Abalayan ko na tamanain. Wan, nabalayan. Ay, sa balayan. Kasaran. Di damutin rumwar abalayan. Bayam lat taida abalayan. Paliiwan taida. Agkinkin na tawadan sa latan. Paliiw abalayan. Agpaliiw ta. Oray man ay natar aramidin da. Total, agkasardan tumitlaang. Wan nga ro nabalayan. Darong rumar ta paliiwan taida. Ron Darwin, Na. kaya't dangag kasar. Mas dawak. Nagragsak damot. Ay nagsayaatan. Ay, mapantang iti ayan da. Sa pagsasaritaan tayo ti kasar. Una balayan.
pirmanen, Paula. Wan Darwin, Ay, no. Nene, umayan na ng kantatang mo. Dua nga imayaw, tagin inna per. Nakaragragsak kayo, Mike. Ay, nagsaritaan nyo ka din, ti kanlay sayaw. Huwag kalaysan. Kalaysa ka dyan. Nakaragragsak kaya ka nagkinaawatan. Anong nagkinaawatan mo't nga ibagbagayo, tata? Na. Payakas tamot kan di pa nagsasaumbarok. Careful, tata. Ang mga numatali mo daw kayo. Apay ngay ngagpaisaw, kakastamutan. Tatra. Ay, syukla. Ay, unay daytan kaka. Ijak impagarop. Syukla ka, anak. Ijak impagarop. Diyos mio, suklamat gayam na di taraking anak mo, kaka. May sorsor ka ka. Apay nga, masayangan na klaunay. Lagsayang na kinatarakay. Yak impagarop apulos. Suklamat gayam. Ayun na kaitan. Apir tayo dyan. Apir! Sige, apir. Ay, jakim pagarop anak ko. Diyos mio. Tadi mumut imparparang kanyak. Ti kinabaklam. Ay, unay daitan, Bakla, kaka. kamot ka. Bakla kamot gayam, anak ko. Nana. Talaga ajakim pagarop. Ay, sana mabalin daytoy. Sana mabalin na bakla ka, anak. Nana. Saan? Oh, naidaitan. Ditan gagayem, tinagibusan, tipakasaritaan, anapauluan. Jack Impagaraw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.